Anay ko. Bulag ka ka di, ha? Nagdakkelantang matam, ngam di mo makita ti pagpagnaam. Pasensya ka na, miss. Mrs. Sorry, Jak mo yung gagara, ti panakadong parkukan ka. Ha? Inton maminsan, kita ang tidalan mo. Saan kat aday takit din ag cellphone ti kukuam amagmag na? Wen. Pasensya kan. Kita animbag tidalan mo, tapno di ka makasakit iti padam a tao. Di ka agdanag, tasana na maulit. Kat ulit-agtakid daw iti pasensya. Talaga jak inggagara ti panakadong parkukan ka. Ha? Pasensya. Inggagaram ti diyan. Ay, surgot. Ay, nawaw. Nagsungit ang dadya babae. Nagpintas pa yung mga rod. Itakla makita dadya. Dayo nga ta dito yung lugar may. Ay, nagmayat kat ko man apataltalan. Nakasupsuplada. Nagpasensya lang nga rodin ka dapay ganas na ngagdayamudom. Nagalaskat yung ugali ng dadya babae. Nagawit ako. Bayak man lagay. Laika! Umay ka man ditoy! Laika! Apay aya tata. Apay akas na napudot ti ulo yo. Itimplahan nak iti kapay. Anya? Kape? Kunam tata? Wen, apay, tulang ka. Ay nawaw. Nagbara ti panawan ag kape kayo. Diyos saan a kape? Wen. Kumpurmi ditan. Basta ikan nak iti mainom. Drasam. Mabit lang, tay timplahan kayo iti Diyos tata. Ang apay ngamin aya akas lang napudot ti ulo yo. Ada ka di na pasamak? Kasano, kada nasabat ko a babae itay. Jak inggagara ti pan nakadungpar ko kan na. Nagsuri ak. Inulit-ulit ko pa iti nagsuri. Ngam kasta unay nga ungot na. Nagdakkelan ka no ti matak. Ngam jak amo akitaan ti pagpagnaak. Anya? Naa. Ay nawaw. Apay akatawanak. Amangan matno korsonada na kati babae anak ka din nung parmo, tata. Anya? Ay! Hindi ka man nagsaumot itikas talay ka. Amangan nung manggag na kaninanang mo. Ni tata nga talaga. Saan data yun amangag ni nanang? Sa nga pulo atawan matanti na palabas manipod pimusay. Ay, apay kayat mo pa aya. Ti maadan iti may kadwangay na. Nubilang anak ko. Apay kit din na saan ngay tata? Basta lakit din nasingpet, akas iti day di nanang. Awan parikot kanya. Ay nawaw. Pagbiro ka kumamat itikas itikin nasingpet ti na mga anak ko. Ay panagkunak ka. Saan na mapasamak na ita? Hoy, Ronnie. Di mo't kinunak ngaglaba ka. Aldawan, ngam aging ga ita, di ka pala nakalaba. Anyang itar aramidam. Badamdaman to ka di. Bumangon ka ditan aldawan ko na nay. Apay manin na ya. Ada ka di manin nakabadtripan nyo. Iso asyak manin ti pagpupudutan nyo. Numakapasurun mo't ita. Makapasurun ti? Adda lalaki anang dungpar kanya, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Hay, nakalaslas-tog. Di ka kumamakyat, apa mami ha? Amuyo mat asaan tayo ataga dito eh. Nakababain ka ni Uncle George. Si kaman mat tidong paranda no di ka makaungat. Sakit ibaga na pa'y laang adi na ingagara. Mga no talaga adi na ingagara, mami. Ha? Ano ti pagsarsaritaan nyo adungpar-dungpar? Ronnie, sunya. Asino tinang dungpar kan asino tinakadungpar? Ada ka no lalaki anang dungpar ka ni mami. Kabayatan ti ipapan na iji tali pa uncle. Ay kunakman no, logan tinakdakamatan nyo nakadungpar. Di nantumat nga mingkit kitaan ti pagpagnaan na. Panagkunak kat inggagara na tinangdungpar kanya. Basitak siguro iti panagkita na. Nasisimpot na giti tao dito ay ading ko. No sino man day lalaki. Panagkunak kat di na inggagara ti panangdungpar na kan ka. Amam mo amin at tao dito ay. Mami, inton maminsan na makitam da dya tao. Agsorry ka ko ana, Anya? Tasyak mayan ti agsorry? Ay saan? Nagswerten ngay no siyak pa'y ti agsorry. Naglaingan ngay?
gusto rin tanadin ko. Kaya hindi nagluto. Tamabisina ko. Hi, miss. Hello? Siyak gayam ni Ronnie. Ay, syakmat ni Laika. Mabalinti makipagayam kan ka? Katuwan Angam, aguray ka. Saan ka ataga dito? Saan ka di? Itakalaang ngamin ang makita. Wen, nagbakasyon kami lang ka ni Mami iti ayam da Uncle George. Kasta ka di? Imbag man, takinayat yun tinagbakasyon dito, ikat nakaborboring. Wen nga rad. Ang amita, sana ko na maboring. Tanam amukan, Laika. Anya? Naangaw ka gayam, Ronnie. Pudno ti bagbagak. Sige panawan ka pa'y dito Amangan nga minobirbirukan na ko ni Tatang. Ay, sige. Ay, inton maminsan. Ipasyar naktuman mo dito yung lugar yo. Katuan dahi talagayam. O sige, panawan ka pa'y dito Sige, agan-anad ka iti dalan mo. Uminom ka lang, pare George. Ado pa'y tiara. Ag-order ka lang, aginggat kay kayat mo. Ay, katuwa na. Mayat-mat kibitikas na pa naginom ta, pare. Sagpaminsan. Wala, pare. Occasionally ako nada. Wen! Pare, madamag ko lang. Ti babaya na sabat ko idi na minsan nga daw. Apay? Kanasino da dya babay? Panagkunakat dayo da dya dito lugar dayo kahit. Ita lang amin na makita ti rupa na. Nagpintas. Iso na lang ta. Nalukmag. Angam talaga napintas pare. Nasuplada. Kastaya, pare Lando. Buwan pare. Jakmut inggagara ti pan nakadungpar ko kan ko gamay na, pirmi kat tungot na kanya kon. Tumukno sa dilangit, tigura na sika. Ha? Ay, agure ka. Ninsamit sunya ka, bagis ko tidakdakamatan. Agung ungot ka tasin magpati, di na minsan ngal daw. At ka no lalaki, at di mong parkan ko kabayata na magmagna, mapanidya talipapa. Kabagis mo ko na pare. Wan, apay nalipata mo na yan ni Sonya. Amangan mo di mo lang nailasin, talimok magnamin. Ay nawaw. Ay, ni Sonya ayang agpay suday jay paray. Wan, kinapudno na kit balo matanday jay kabsat ko. Agdwatawan matay, manipod na tayo tasawa na. Sana ya kurso na dami din ni Sonya. Ha? Kaya't mo ka di tayo rito ka. Ay nawaw. Apay, di mo kayat? Kwa, pare George. Nasing pwede kapsat ko. Kan may sa, agpada kayo na balo. Ay, nawaw. Nibagam no, kaya't mo tayo bagakon. Ha? Ay, sika talaga pare George. Tila malablabid mo. Sika. Saan nga mina nakabailan ni pare George ti agawid? Nalaos ti barlek na. Iso nga intulod kon. At na siguro dakas apanggap mo anya. Iso abinartek mo ti kapsat ko. Ay, nawaw. Mala, iyunag mo kat ipaidam iti sofa. Kalpasan na rumarkan. Dayta, naipaida kong ti kapsat mo. Kapay, pare Lando. Sonya, itin plan iti kapay ni Lando ta pagkapyampay man ti kong pare, sakbay nga gawin. Anya? Ako pare, saanin? Ija iton balay nga agkapiak. Saan? Agkapiak ko na. Saanin? Inton maminsan ton. Sige, inakon. Manong George, amom ka di ati lalaki anang itulod kan ka iti kalman dito'y balay. Kat iso ti bagbagak anang dungpar kanyak, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Wan, di pare Lando. Nasingpet na dya tao Sonya. Inanak ko iti bunyag ti putot na.
Balo mo tanday, Jay. Parehas kayo. O kat, apay akas tatiisang mo, Manong. Kasladda kayat mo asawa na. Ang mga no, kaya't mo ti sutor. Ay, pakpakawan, Manong George. Awan oras ko kadagiti kakastabanag. Kan may sa, jak kayat ti mamartak. No way. Ay, sa paminsan lang nga uminom iti arak ni Pari Lando. Ay, oray pa'y. Jakon kayat ti makiasawa, Manong. Aho! Kuno bladay ta ka bagis. Amom ka day, nga day magbaga na may papankan ka. Ha? Anya day ta, Manong? Oo, makita. Interesado ka. Ay na, di ka nagpalpalikaw pa'y. Ibagamkit din no anya day tan. Kurso na nakakanumay. Day tatimbaga na kanya, hindi agsasyat kami. Ay, adaday mapo. Ay nawaw, di kag sasawit kasta kabagis. Ang mga nuinto nagangay at tumutin mangitultulod kan ka. Sa di no tinaggapuam like ha, ken asino ti kaduam. Ha? Tatang? Sa di no tinaggapuam kunak. Kwa tatang. Nagapo kami ijay plaza. Impasyar ko ni Ronnie. Ronnie, iso ti amak. Agmanuak, tata. Pasya na ka ti Diyos, Barok. Kasla itakala makita. Taga-ano ka ngay, met, Barok? Nakabakasyon kami lang itiinak dito'y, tata. Ijay kami ayan da Uncle George nga agnanaad. No kasta, nison niya tinanang mo. Juan, siya nga ron. Apay, ada ka di parikot. Kwa, awan, met. Damdamagak lang. Kat asino matday ti kadwam, Ronnie. Nilay ka, mami. Anak ni Tata Lando. Agmano ak, auntie. Ha? Mami, sumungbat kay tinasayat, ha? Tinak ibabain. Ay, kwa. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Noawanan pa pa nanyo, agawitan. Ado pa'y ti matrabaho iti balay. Bayam ka dilat tanagiti ubing, Sonya. Na, takinid dayan nakiti. Nataermat gayam nilanda. Agawid ta nga ro din, mami. Inton maminsan tumanan. Saka magpasyar ka nilay ka. Na, apay ngay akas na matandarik na. Ay, saan ang mapalinday ito? Shh! Mami! Ay, ewan. Agawitan. Alam, umay kan, Ronnie. Apay nga ta, nakalaglag ang tirik na. Tungkol makitak ni Sonya. Estos, agayatak sa manin na. Ay na. Oh, apay akas ta ulit ti panagisem yo, tatang. Ay, pag-isisip makaya. Ay, umay ka kitin. Agawid tamatin, anak ko. Tatang! Aday baga amlay ka. Si kansamot ka day baga na kanyak, tatang. Ay nawaw, kanya ko matibaga ka awan. Uy, in love samot to ni tatang ko. Ay nawaw, agtal na ka man dita. Tila madmadlaw mo. Pugtok na niya ti ada iti panunot yo, tatang. Ha? Ni Auntie Sonya niya. Ay, shh! Sardingan naklay ka. Hindi ka palagtal na dita, pay-payswa ko na eh. Ni tatang nga talaga. Amuyo, no ni Auntie Sonya ti agbalin ang maikadwa nga inak. Umanugot ak adagos, tatang. Makapasa ka ta. Dahil ti jak masungbatan, tatang. Depende siguro dahi tayo ti diskartiyo. Nandiyan nga tati kasaya atan nga aramidag ay anak ka. Regaluam iti sabong kan chocolate, tatang. Oh, saan nga uso dahi ta ita? Tila isursurum mo't. Masigurado ka magustuhan na kanya Auntie Sonya, tatang. Basta tong palam dagiti ibagakkan ka. Ay nawaw, babakit kin lalakay kami. Pang teenager la dagita nga isursurum anak ko. Da kayo ti makamu, tatang. Ibagbagak lang matno niya ti aramidon nyo. Ngam no saan nyo akayat, okay lang. Ay Sonya, sa dino nga iti papanam. Ha? Ay, kuhalan do. Mapanak ijay talipapan. Ay, itulot kan. Total awan ba't papanak. Ay, kwa.
Saanan, Lando? Nakababain mat ka na. Kahit ko asawan agkuyog tan. Apanak matlaji tali papa. Iso lumugan kan kanyak. Ay, dito'y tricycle ko gayam. No kasta, adamot mapan mo gatangan ijay. Wan, ada. Iso lumugan kan. Agkuyog tan na mapan ijay. Hoy, yahoo. Gundaway kung dahil ito'y makikuyog kan kwa na. Bayampay lang tayo agur-ure apa sa hero si Jilay. Makauray na ijay. Ay na. Hoy, masapo lang makaiskorak pa'y kaniso niya. Oh, Lando, napauli magkamatan. Ay, kwa. Ay, gayam, Lando. Pasensya kan ididamot at tinagkita. Ti amok ngamin idi, kat talaga nga ingagaram tinangdong parkanya. Ay, dayjay? Awanan dayjay, Sonya. Nalpasan iso lipatan mo. Agyaman Lando. Sakit dia ti dumawat iti pasensyakan ka. Ay na, nakapinpinta sa talaga ni Sonya. Apay nga tamaragrag sa kanak tunggal makikitak. Ay na, nakalaglag ang tiriknak kan kwa na. Awanin kanyak dayjay, Lando. Ay na, agayatak samatan kini Lando. Apay ngay akas dumatan tiriknak kan kwa na. Diyak matan malapdan. Kasla kayat ko pa'y kitin nga arakupan. Husto ti kinuna ti kabsat ko. Talaga na singpat ni Lando. Sonya, lipatan tanday jay. Nay, umay ka kitin lumugan kan. Intan iji tali papa. Bilang tagaram ni Parilandukan ka. Ang damat lanam naman Sonya. Ha? Ay, kumano? Diyak ka mo Saan mat nga aram kanya ka? Kan may sa amangan no di na kayat day chay. Ngamin, nakalukluk magak mateng. Imbaga, nantupay di akursunada na ka. Nang runa, di na amuan na balo ka. Tras nakakano, idi. Nga magpada kay mateng nga na asawa na, iding. Anya? Anya pa'y nga'y timbagbaganakan ka may papankanyak, Manong Diyos. Nakitan. Kaya't mabut lamamuan. Ay, kuna na pa'y nga oray na lukmag ka. At napintas kalata. Oray ka no, nalukmag ka ta, maibagay kan katikas tabagin. Ay, nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Manong. Nga rod. Anya kumaga pa, nga gulbudakin ka. Iso ano arman na ka ni Parilando. Sumbata managos Nasimpot na jay. Iso nga awan to ti pagbabaw ya mading ko. Ni Lando ti sumungan. Ani George! Yo! Umayat man! Awan ni Manong George. Nasa paarimor itay bigat. Ang dumanon ka Ay na, no armanak ni Lando ita. Sumpata ko na adakos. Kwa, kinapod no na. Sana ni Pari George ti kagarak. No di kat si kaso niya. Ha? Siya ko nam Lando? Uwan. Apaya siya? No manugot ka ay na, armang kan. Sabong kan chocolate para kan ka. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Lando. Wan. Adda ka din namnamak. Kwa, kinapudno na. Adda kayat ko nga aklunan kan ka, Lando. Anya day tason niya. Ay, kwa. Adda matan marikrik nak para kan ka. Lukas ta. Ayatin nakmait. Kaslakas Lando. Ay, nawaw. Ay, di kanto agbabawi asyak ti inayat mo sunya. Ikarek, ayatan ka iti sub-subrapay, ngem ti panagayat ko iti bagik. Arami ti amin akabailak, tapno magustuhan ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Lando. Ang kasanuta ngay nga ibaga kadag iti anak ti may papan kadata. Lusyak at awan pare ko iti anak ko. Nasingpat nilay ka. Iso nga amok ang maawatan na. Sa bagay, uray ni Ronnie nga anak ko. Man nakaawat met day nga ubing.
Iso amamati ak amaawatan nakmat. Ay na, I love you, Sonia. I love you too, Lando. Ay, nawaw! Amin tayo kat adda karbangan na nga agayat manen. Di tayo nga rod sayangan, day taakan nito no dumtang itibiyag tayo. Ngamin, saan nga amin kat maikan iti may kadwa agundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Pluraw. Ay nawaw. Sa nga ribo mo tayaw awat mo anisitaw. Day talang rutin na ba ati akwartak, tata? Kung nootsin talati pa'y Adam. Awang nga raw. Las day tuwin akwartak. Ay, kwa awanan, naibusan ti baryak. Agpapada kayo mo at asag sa sangaribo ti kwartayaw. Kasanong raw day tan, tata? Talagang awang baryak. Sige. Uray libre pa'y latipli time. Hanggang tumulong kang agdiskarga kadagiti karga ti pasahiros, Ay, nawaw. Ay, agyaman na alaunay, tata. Isubli ko ito isang aribaw. Ne, mayat matiisam mo, anisito kasinsen. Awan, talibre ti plitek. Apay man? Kasto nga main, nagluga na kani Tata Floraw. Ket sa nga ribo ti inyawak kaw. Diyak mo ekspektaran nga wang baryana. Kunak, ano ilista na nga utang ko? Inlibre na mo time. Malugi mat ni Tata Floro. Ano kasta? Sa nabali at tinulungak mo na nang idiskarga iti karga na. Nuapay nga minadi ka nagpabarya ije sentro, Nasayat kit di, Tanon na ilibre ti plitay. Isunto man ti aramidak inton maminsan. Tapno makalibre ak tumanayin. Anya? Floraw, lakay. Saan ka din ngayon bagang kanyak? Anapuno ti jeep itay. Ewan mait, apay aya. Lukas tanga raw, kurang to inyawat mo akwarta kanyak. Adan sabay, ti sana nagplite. Ay, huwag. Jakon sininger niya ni Sito di talaod. Tabuo sa nga ribo ti kwartana. Na, inlistam ko ba nga utang na Pinlibre kaon. Sa nabalay, tinulungan na ka nang idiskarga iti karga. Kanayon samot abuaw, tiyaw awat na tunggal agplitay. Saan ba't? Ita lang ngayon libre. Awan nga bin pagparyak, tasag sa sangaribo mo ti kwarta ti daduma pa sa hiraw. Kasanaw no agruam, ulitin nanto man ang tapno makalibray. Ay nawaw, ay saan ba't siguro? Itian niya kumaaga po nga aramidin naman ang tikasta. Ay nawaw. Anyag ay tanakasupot niya iniga Marilebe. Hey, coins, maray. Ay nawaw. An-anuam ti coins, maray. Ay, basta. Adamang ti pangusarak, maray. Sapay madlawan na dagsan, maray. Ay, tali maribaw, tiin pabaryak, maray. Anya? Naimbag ko nam dati na urnong a coins di tatersina. No, an-anuam nga min, ati anu bariya, maray. Secret ko pa ilaang maray. Sana mabalay nga ibagakan ka. Alaga ron, maray. Agpatuloy akmatan. Saan ba't gaya man nagbiyahe nila kay Mau? Ay, wen, kuding na ita, maray. Ay nawaw, anya day tanadagsan na binagkat mo, mait, bakit? Nga niya kumapay ngay. Coins,
Adaw, asag pipiso na kita. Ay, anwam ti adu coins. Ay, kat pagbariyam da kita, kadigiti pasaheros mo intun bigat. Ha? Ay, unay kan. Tangay ko nam, abuo, ti baybayad dagiti pasaherom. Siya kon, tinagsapol iti coins, tapno at dalaeng ti pagsuplem. Ha, kita uklaeng man. Ay, di mo ibaga nga itugot ko amin day ta accounts intun bigat. Katwen tapno always ready. 5,000 amin day tao, ilaka. Ay, nagdagsen ka nga wawitin day tan. Ay, nasayatan ti kastaw, tapno mabaryaam dagiti lokaw a pasahirom. Naglalo pa'y day ta nga anisitaw, kas lamang ti-trip may. Abangan no, agpasentro manayin kat buo asa nga ribo ti yawat na kin ka. O di saan mo manay na mabaryaan no ka? Ay, saan mo't siguro agagara ti kasjay? Awanan ti adu asa o. Alaam da ito'y accounts. Tapno at dapagbaryam. Awan ka diti nang i-reserve iti front seat, Tata Floro? Ay, awan pa piya. Ay, ag-front seat kan Ay, wan man, tapno sa anak maipipit. Sigurado nga aduman ti karga dagiti kalugaran tayo. Mala, awan pa rikaw. Ingkalatay di sangon no kaya mau. Ay, agyaman naklaunay, Tata. Ay, awan pagyamanam, tagbayad kami. Tapadasag mamati ag front seat. Ay nawaw, anya to'y nakasupot ang nadagsan dito'y Tata Floro. Barbarya samat. Ay, kwa, for emergency purposes dayta. Emergency purposes? Wan, dayta, ti ibarya ka dagiti pasahiros kaw. Katno puro a coins mat, Tata. Isu nga road, tiyada. Ay, wan, nalagip ko. Si putam anisito akasinsin ko, Tata. Libre ti kayat dayjay. Naibaga na nga inlibrem kano iti pamasahe na idi na minsan. Iso a plano naman ang asa nga ribo ti iyawat na intun sumarunong aglugan kan ka. Aya. Naimbag man ta na panunot mo ti magnitugot iti ado a coins. Isunto ti isuklim kan kwa na no sa nga ribo man ang tiyawat na, Tata. Tapno saan nga agruam day dya a tao. Ay, nadagsay na mabagbag kat to'y coins, bakit? Ay, nawaw. Kaslasan mo't anak sayan, lakay. Wala ta exact amount mo ti ibayad dagiti pasahero kitay. Aya, ni anasito ngay. Saan ang nagpabagyaw? Awang mag. Intun sumarno alawas siguro maneng. Win talaga para ken kwa na dagita a coins. Narigat no agruam. Amo kontistyle na dyan at tao kay. Amangan mo no agunget no coins ti isuklit kan kwa na. Anya kumaga pa. Kwarta mo lata dayta. Idulin mo pa yung araw ta erwar inton bigat manan. Amangan no takawin da no ibatik iti jeb. Amangan no adda ti buwas nga ribom dita, nanang? Ano maya ti buo asa nga ribo anisitaw. Irwar man. Baryaak. Anya? Agawaan nyo at amangan no maladawak itilakad ka, Sigurado alumabas ti jeep ni Tata Floro inton madamdama. Apay nga minamasapul nga ipabuom. Kay suma lang nga igastos maw. Ay na, kasapula nga ron ti buo asa nga ribaw. Saan ka maawatan anisitaw? Mabidlag, talag ti pitaka. Si kamagay ang piyakanakan. Anya ngay teraramidem dito'y balay. Ay, umay kayo lang padigwan, antibitang. Ay, nawaw. Ay, kagyaman naklaunay akaanakan. Sigurado ak magustuhan niyo dito'y anti. Tinola ko naman. Ay, wan gayam. Kaslaawan mat ni kasinsin anisito. Nagpabagyo manan akaanakan. Agsingir samat manan, ante.
Ay, wan. Lumayad ti presyo tinatang. Ada siguro masingir na. Ipakas dawak lang itay ka. Impabuo na ti kwarta na kanyak. Anya? Jak manamoy ti dayja kasinsin mo, Pia. Kasla amok ti plano na, anti. Anya kumangay. Impabuo na ti kwarta na tapno may libre manen ti plete na no awan ti pagbarya ni Tata Floro. Ay naglukon! Ay, marik-rik na ako na sa nga ribon sa manantiyawat ni Anisito kanyak inton madamdama. Ay, huston sa tiatap ni bakit kaw. Kenti na ibagay ni Pia kanyak, hindi na minsan ngal daw. Tata, bayadak to ti pamasahig inton malayom. Di ka madanagan tag subliak mutlaang. Wala, okay lang may kanyak. Sigurad mo lang nga exact amount ti hawat mo. Tanong mo umana na sa nga ribot ti kwartam. Sigurado nga agbabawi ka. Tata, okay lang kung ayaw. Angam na kaisam kay matamang kitkita kanyak. Apay? Awan. Adda ka di rugit itirubak, tata? Ay, awan. Adala na lagi ko. Ay, ikaki din no adapay lakad mo tapno malpasan. Plitake, Tata Floro. Ay, kunakon kay. Buo asa nga ribo man ang tiawat mo ni sitaw. Awan ka di man ti pagbaryam, tata? Ay, adan! Ay, nasaya nga rin kasta. Purayang blabit ti suklit isa nga ribo buwain. Wala, tata. Sa anak pa imot abuma pa. Narigat nga min no agbarya aket agmanmaniho akbaraw. Mga numaksidinti tayaw. Well, tata. Take your time. Anda gaya mong barya ni Tata Floro. Ay, sayang ah. Kung ano makalibre ako na. Ay, nawaw! Anya kayo dito, bilbilangan Tata Floro. Ay. Barbarian samay. Maguri ka. Ato yan tisuklem. Ay, nawaw! Apay, nagadutan! Awatan mo na ata ni nagdagsain. Barbarya mga men. Apay, awan na duma. Ano usam day tantay so tiyanda? Ni tatamay, kas laluklukwin na. Saan mo na? Talaga lang nga barbarya tiyanda. Naimbag ko nam taadda ko yung ngayon tugot ka. Ay, kas anong nga may bulsa day tangay? Ita, si kamot tadang panikaot. Ay, nawaw. Saan man ngamin amasapul nga ibulsam? Igamama, tinapatag ko na itad ko tisuklim. Si kamot ti masabat ko dito'y dalan kasinsin. Anya kay ta nakasupot nga iganam. Barbarya nga ron. Pugtuak, barbaryat inted ni Tata Floro asuklim saan ka day? Ay, masuro na. Kasano nga, may bulsa mo day to'y. Nakon ka. Nananata katawanak pa ilang makasinsin. Kunam siguro manan na makalibre kay tipleti nga malas mo tadamat tan barya ni Tata Floro. Nakababay ni tay kahit. Kasla pa'y makakatawa dagiti pada ka pa sa hirap. Basol mo matlaang Apay ngamin abo asa nga ribot iyaw awat mo kani Tata Floro. Narikna na siguro nga igagagaramon iso abim malas man. Nakita ka nagpabagyaw ni Anisita. Apay lakay, siga ka day tinagluganan na. Ewan. Kay? As usual, buo man na sa nga ribo tiyaw awat na. Gusto ti atap mo bakit kan tinaibagan ni Pia kanya iday. Kaya naman natin makalibre. Ay, nawaw. Ay, naibaglangan. Tanda jay coins anadiskitar mo. Iso, timbaryak. Naibagamulan ni Pia kanya ti plano na. Kuna na siguro ang makalusot manay. Makakatawa nga ron itay. Ay na, agkalingita na nangawat iti sukli na nakasupot.
Dayta atig ganabon ti tao akas lamang luklukaw. Kaya't na ti makalibre. Ang malas na ta nakasagana kan lakay. Madakaw na ni Sitaw. Ay nawaw. Apay akas ta tilangam. Kasla damanan ka apam. Masurunak iti dayja tata Floro. Anyat na pasama kaya. Kita nyo mutintin na suklik. Koyun sa amin. Kasano ang maibulsa day tangay? Anya? Nasayat kit di Tapno ada nakasagana apag playtime into nagpabagyo ka manain. Oho, sanay. Diya ko naglugan iti jeep na. Apaya na pudot ti ulom kwarta mo ilaang mo dayta. Kwartangam sagpipisaw. Saan ka di aplanadom ti amin tapno makalibre ka no awan ti pagbarya ti driver. Nakarik na siguro matay di soan nagitugot iti coins. Nakababain. Inton sumarunaw, di ka ngamin agarame, di ti kalukwan. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, pletem kat bayadam, tapno padam atao kat maragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.